Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nampi a ignar ka phirno piga jok nokla pen sok a khiti phalang nola. Nijang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Southern Range Forest arlo Khiruni Kachari bus tipen dekreng arong nampi a ingnar ka phirno pika jok noklapen sok akhiti phalang nola Pray achiklo di phai ingkoi ra pho arni pen non an Khiruni Kachari posti pen dekrang arong ahidi nampi a ingnar ka phirno pika jok nok sok akhiti phalang no kanglaplo Lapen bang so aporhut Khiruni Southern Range Forest aphan birta pi pusitami ki hungche phan wangwe pusi ningje pon Sonsi achiri chiri anok cholapseta ingnar ahur piaphan ki phlungcha phan Khiruni Southern Range Forest atum ke wangcha phan aning hanghi bangso a ingnar pinipen iroi soselo Khiruni Kachari bosti pen dekrang arong kedoklung lasi rat atum kedo ke thak pusitame kasiksak theo an pusi rat atum pen pherang ke thengno lamthe chepaklang po Khiruni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel खेरणी पूरा अजय कुमार राम कोई आसु हमारे यात खेरणी कसारी गांव बोली यात हाथी जाक तो हमारे खप्ता पूरा याते आसे आरु कुहार बगान एबिलाक पूरा नष्ट करी आसे पूरा हजार हजार बीघा इपिनी सब आरु शेषे हो गल मोटा मोटी আজি खप्ता पारे हो गल हाथी दुनिया आसे आरु आमार तो फरेस्ट बिलाक फोन करले तो कोनो नाहे आरु हाथी तो खेलाबो कारणे तो इकु सुविधा नाय हमारे यात तो सब इपिनी कोदबा सब गांवर माजत आई गल इपिनी सब कुहार सब बर्बाद हो गल আৰু কোনো নাহে ইয়াত এইটোৱে চাব পাৰিব আপোনাৰ বিলাক ইফিনি হাতী আছে ওচৰত আমাৰো 20-30 বিঘা এনেকা শেষ আৰু ইফিনি সব শেষ আৰু হাতী জাকটো কিমান মান আছিল হাতী জাকটো 100 ওপৰতে হ'ব মোটামুটি হাতীৰ জাকটো 100 ওপৰত আছে আপুনি জিফনি পৰা গল আৰু ধৰক ইফিনি পৰাটো এক সপ্তাহ নিচিনা পাৰে হৈ আছে ইফিনি যিমান গৈছে আৰু সব গুটেটো গাঁৱৰ কুহাৰ আৰু নাই একদম কব গলে हमारे या घर किनारे तो अकमान इफिनी एकटा दुटा तो देखा पाए ऐसे भीतर जाले तो एकटाओ ना पूरा सफा एकदम हजार हजार बीघा कले तो इफिनी पूरा एरिया मजा तो सब शेष आर एकदम एकटाओ कुहार बगान तो कुहारे ना इथे सब हाथी शेष करिले सब बर्बाद करिले इफिनी तो Phi Mahamaya aputang adung arong aguna timung arong Phi Durga Puja ingdeng hini kata London kijut si arni kitipon mesen pen pachun ponlo. Arnam ke nahokta isiwet lapen arnama phanle kroy pulote ajata ki un e ason ave. Lapen asaido ansitame nang rapun. Munid atum pirthe ke dudun jongsi arnama phan kroylote kisung ke boy ansitame chunvegji. Phi Ma Durga Karcho mate katalon along arni pacheton dun pen Phi Mahamaya athan aputang adung hel aghuna timung arong Phi Ma Durga Mandir adon teron ahemalong kurusar amen harsing teron amina jongjung pen akhia da pen se arkli ponlo laso along kadoka vedo an arnam ki kroidun kachirap kacheto dun ahamphang asong amen hemphukang thir ahamphang pusi chiir ponlo Phi Ma Durga Puja ase arkli along ingdeng hini ke plengpon ahut kijutsi preniphai ingkor rapli ningkan suri hinira ingkor getom arning kangsam por phai pli apor malom Ma Durga akumlin dikrut so alangroi along jokponlo la so along kachirabdun bamon po amen sar thetiron pensi hemphukang thir ahamphang kadoka wepen bang kep abang phi an doji pusi bamon pupen than pachini ponsi Kilun ke kan alir alon pen misen me et pen Ma Durga Puja akumlin arni kethon pachut ponlo. La so ahut arni siwet pacheton dun pen Dogmoka Forest IB National Highway towar arialong Dogmoka Municipal Board ke parlo pon Ma Durga Puja akumlin ta Talon padodun pen arni siwet dikrut so alangroi along Ma Durga akumlin arningang sam por phai pho apor malom kilun ke kanpon pedosi mesen me etpensi pajut pon lopusi phrang ke atuma phan birta nang pachini dun Hawra ghat pen ren sing killing phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel Puja Samiti pura ami ba prothom ar baje Dogmoka
ফৰেষ্ট কলনী ওচৰত আমি পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ ৰাইজে বহুত সহযোগিতা কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকবিলাকক বহুত ধুনীয়া কৰি কাম কৰিছে এক্টিভলি আৰু আজি আমাৰ যোনটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত হৈছে দুৰ্গা পূজা এইটো বহুতে ছাকচেছফুল আমি ক'ব লাগিব মানে মানুহৰ পুৰা কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ আৰু মানে আমাৰ ইয়াত এটা ভাল এটা মানে পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ দুৰ্গা পূজা এইটো মানে আৰু এইটো আমি ভগৱানক কামনা কৰোঁ যে দুনিয়াত জগতত চবৰে মা দুৰ্গাই মংগলময় কৰে বুলি এইটো কামনা কৰি এবাৰটো প্ৰথমটো আৰু নেক্সট বাৰটো আমি নেক্সট এইটো কণ্টিনিউশ্যন হৈ থাকিব এতিয়া বৰ্তমান এইটো একবাৰৰ কাৰণে নহয় এইটো বাৰ বাৰ হৈ থাকিব তিনিবাৰটো কম্পালচাৰি কৰিব লাগে কিন্তু আমি তিনিবাৰ নহয় আমি পাৰিলে চলাই যাম মানে আমি কণ্টিনিউ কৰি যাম আৰু থেংক ইউ Dalamara Jutang Aklamalong Dua Bargri Press Club pen Kapathupi Asai Kedeng Pon Kedam Tang Prenipai Inkoira Hini pen Dalamara Jutang Aklamalong Ing Deng Thong Kepraisi Jonel Karbi Youth Festival Kapedopon Nipai Inkoira Pli Arni Judet pen Dalamara Cultural Complex Holalong Dua Bargri Press Club pen Kapathupi Asai Kedeng Lasonsi Karbi Anglong ang Kangalong a constituency tin along sitame Hawar Karbi Youth Festival Kibipon Asonsi Dua Bargri constituency along tame Dalamara Jutang Aklamalong Ing Deng Thong Kepraisi Hawar Karbi Youth Festival Biponlo Laso along Prenipai Ingkoi Raisi Arni pen Hawar Karbi Youth Festival Misen pen Alir Alon pen Katalon Paduponlo Dolamara Jutang Aklamalong Katalon Pon Along Nithom a program Paduponsi Mesen pen Pajut Ponlo Sonsi Dolamara Jutang Aklamalong Jonel Karbi Youth Festival Kapadopon Adimalong Keter ki Erpinang Anteglong si Dua Bargri Press Club pen Kapaterpi Asai Deng Ponlo Bangso Kapaterpi Asai ki claim kadem take apot Dua Bargri Press Club Atumapan KCS Reception Committee Maipu Santos Strong Pipen Kachuro Pachurpo Prangsi Pini Ingdeng Thong Kep Raisi Duar Baguri JYF Akadom nang itum media bitung phan Akadom nang pilo Lapente nang itum Wang pen Pini Ingdeng Thong Kep Raisi Karbi nimso rong aje Judet pen na tum kepang thirasai na ke claim piapot na tum media bitung mate Duar Baguri Press Club abitung domhan a president secretary pen chenglok kidoan alda claim rapet nang tum claim rapet akorti atum an phantani li aprang si peneng deng thong kep rai si Duar Baguri KCS mate JKYF atirikam ahin penang tumhana kiro pilo Lapen Halapu Dua Barguri Press Club Atumben Sitame Lapuson Hawar Karbi Youth Festival Kapadopon pen Mesen pen Kapachun pon Thekapot Kachuro Pajurpon Lapen Kepangthur Asai Kideng pon along Kapachun pon Thekapota Kachuro Pajurpon thu Kedam tang Pre ni phain koira hini pen dak Dalamara Jutang Aklamalong Ingdeng Thong Kep si Jonel Karbi Youth Festival Talon pon si atumi inkoira pli an Jonel Karbi Youth Festival puthot dak Dalamara Jutang Aklamalong puthot pajut pon si dak cultural horde along dak isi arni si pen ni thoma farman ladak claim kedam la pen ladak Reception Committee la pen doana tum samay ke claim kedam samay alang ni tum pen meseno so pen a jog la dak si kenang sot mate dak KCS along kachirap du nangia bangge kenang sot apena ka porsi nilitum dak Ferangke Duar Bagri Press Club ahin pen samay kedam tang aporo samay la festival nang le aprang samay tum kang ke pangthira size samay chirabun lo sonak taxi non jud et samay buthon nilitum dak ke pangthira sai bangke kenang sot pena porsi nilitum Duar Bagri Press Club ahin pen samay nilitum dak ipeng wet do pensi nilitum pinia bangke nitum dak ke pangthira sai deng ponsi buthon nilitum dak mesen pen nitum pinia bang pangthir pensi laso akam bangke nilitum la ponsi ton ko
Bangso ke puncture asai kideng ponahut kachetong dun Dua Burgri Press Club amai phu Bida Singh Ingleng Kong Chunbang Rajesh Tiron Kong Dunmai Phu Rangsina Be Financial Secretary Robinson Killing Publicity Secretary Joy Singh Teron Kazironga in Church Wilson Rongpi Office Secretary Risan Ingti Dor Singh Tokbi Thomson Terang Edwardson Crow Lapen Penang An Press Club along claim abang phuatum chitong dunsi bangso amai mesen pen pachun po. Dua Burgri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel. Prabjin pen bainong nang pinangji pusi te teacher atum kachuningri. Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong Arlo atok ano ahawar lo kacharli awarmon kapi mesen chia phan pu mathasi quality education kiwan chia phan mang ponlo. Bangso tengpen Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbi amethangama chithur phlutsi Prekjam School College along kahumri paduponlo. Lapen Ongdung School along Single Teacher School do an pang thek ponsi bang so dim than bang kapipleng chia phan kidam tang jang mia chiklo ni phai kripho ningkan surihinira ingkoi rahini aningkan bang pharo sira bang troxy kepraisi abang phu tet ki undun tang atuma phan lower primary angdeng along kapithan dun chia phan appointment pi pajir ponsi amithang asai patiklem toilo. Bonta amethang asai kacheklem pini arni an chiklojon krehini plengdet aphita salary mate bainong ki pipedet ajok ning ke oi ning duk chepeklangsi pini Preni phai inkoira trok arni dipu Golf Boy Higher Secondary School pathu aklamalong ongdung thanbang atum chingrumsi bangso akisungpen kachepe jokchie phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Anparta Education Department EM Richard Tokbi atuma phan chuning report. News report Karbi Anglong News Channel. Alam kachithanial apansi nasi Lanar ni pentanili tuma banki akam chun po bon pusi inghong bom nin chithi pensi do bomlo sitami pini arni antami akama bang na chun pipe dia thesi pini la bang so press mita bang nili tum ini nang koklo la sinali tum media hoi pe nili tum kachuning rikang tunga banki Karbi Anglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nili tum matter prabjin pe nagi solve pia phan nili tum la bang so SIU approval bang prabjin pe nagi palong pia phan nili tum phan ang cherap ivek thanang cherap dun vek thapis nili tum chuning ring tunglom Lapen ki aki hai Richard Tokbi Education EM KAC alang li phans tam alang li jakong do an penili tuma kam nagapachun pija phala bang so ki sung penili tuma phan nagapajogi phan alang phans tam binili tum chuning ri padi cream lo lapen ki DMC madam lapen PD long ki claim ki theki dinga tum ans tami kaduka vi na chirap na chitudun penili tum labang so SIU kamba nagapachun pi theki jia phan sinili tum ahin kaduka vi 191 that LP teacher sa hin pen chuning ri lo kardom Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me